kay diyapi noqanchik munasqa kuyamasi. Uyarispa kasun imatachus Diosninchik tata munan sapa ugninchikmanta. Chaypaqtaq invitayki kicharinata kuska kay libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8 niwanchik kay hinata. Hermano kuna, kaykunapi piensaychik, tukuy verdad kahpi, tukuy respetana kahpi, tukuy justo limpu sumaq kahpi, tukuy allin nisqa kahpi, tukuy alabanapaq kahpi. Kaykunata Señor ninchik munan yuyayninchikman churanata. A veces noqanchispaq aycha runaspaqqa mana facilchu ruwaykayta, waleq ruwanata. Pero Diospaq yanapayninwanqa noqanchik kallpachakuspa atisun ruwayta kaykunata. Urmanchik watejmanta hatarikunchik, pero watejmanta urmaqtinchikqa Señor ninchik ladunchispi oqarinawanchispaq watejmanta. Hinataq kay kawsaypi kay pachapi kusi kawsayta apanapaq. Chayrayku munasqa kuyamasi, ama kacharikuychu Diospaq makinmanta. Sapatiya kanqa sayarinayki tiyan Diosninchik tatawan. Feliz sábado kachun sapa ugniykichikpaq. Bendiciones.